Ah, iyalah cangcut hurung. Si Dede hayang cangcut hurung teh. Dang meuli deh dina TikTok deh. Ah, iya ah, warna pink. Urang check out. COD. Dede, ari tadi bakal sekolah bakal baraha acis. 2000 kosian mam sebentung emak. Punten, paket. Dek, itu saha? Bukan paket. Sabarkan yuk. Tinggal ayo. Mereka saha mang? Bade ngintun paket atas nami Cemayang. Oh, itu mah paket si emak. Kan kurang gahkeun gimana? Mana ada paket? Mana ada paket? Buka. Paket. Naon atuh nya Dede? Naon bawa emak atuh peureum. Paket gas. Gelas. Nah, ada mama teu pesen gelas. Pesan cing si bapak. Cangcut anu Dede nu hurung, cangcut hurung. Hah? Awas jatuh. Sabu dan aja udang sare ya teh. Paket saha? Paket atas nama Cemayang. Nuhun, A. Atosnya Acus namanya. Atas COD dak. Abi gaduk cangcut kurung. Ya, unboxing cangcut hurung udah deh emangnya. Cangcut hurung, ya urang bukanya. Itulah deh. Najong. Nanti Dede nanti. Nanti Dede nanti. Sok, rangkum. Cangcut kurung. Ada soek. Soek. Betul.